Ikadwa no te gamina ni Paulo do kyo kay do kadingto rakpafatfatag ikanya mana. Tamukatan nga nuna kakmay farino kataw-taw ta do karawan aya. Mababalinas. Amno makwam ipantanayatan so asaka fayuwa kataw-taw ta do tingato ni amatado to. Bakana nyamaug no tao. Ta nyamaug ni amatado to. Uriwo to na mayunongi. Tana tamo machiririk na si Jai kuaya. Yato daji nalapa yamangi may varido tingato Numaratang ararono kapantana nyatan so fayuwa kataw-taw ta. Bakana to da vivo aparadta. Ta machangi dango fayuwa kataw-taw ta. Kataw-taw ta ya. Akmati farido karawan aya. Yamakap so alalota do karawan. Suto taji ngamogi so kangita do tingato. Duna kati yaro no alalota do tiragam. So ikano yung naranan no maliman kataw-taw ta. Ya alitan naranan no fayuwa iturunanyi amatado towa tumayono nga kataw-taw ta. Ta isunong na yatanyi amatado towa sumarap so akman siya nga iyakta no mata. Yung kadno nangam serya na iturujatan. Wurian yatira na migan nga ni Yes Kristo atawam di tamo aratan no unong dadno amiensyo alalotaan. Tamo katan nga no mafiyay pao kataw-taw tam maray pao kapachikaw taji Yesudo tingato. Tana ta jachita no mata ta si amatado toam ta ipian ngan si Jai kuaya mangununong do chiri-chiring na. So ikano yung tara na yafu kawaw ato daji nga maugso kataw-taw ta do karawan mangia machitufong di Yesu panyisyangan ta. Tana kataw-taw ta do tiragam tana mungani ranawo kataw-taw ta do tingato di magdeng na jita amangiwo kapasarita si Yesu panyisyangan ta. Ta mamiminta mo ya mangido tangayon ni Yes Kristo pachichin na. Tuna palululuwa do mina varita do karawan wo ituro na jatan. Naman katan nga wo kape panamno kapachichina jatan ni amatado to. Amuri wo naman fafagando tawa amrarali ni amatado to. Ta yana katan nga wo unong dad naman ni amatado to. Inawoy si akman kamusanga makatanang do unong dad naman. Baka na naman parwayin wo kataw-taw naman dinyo. Ta naman kaklaban yinyo rumwarway so mina fari naman do tao. Tawari wo yitovis nyo do mapakarwarway no kapiada yi matsipayuk so unong na di amatado to. Tana ipansidaya man no tawa may lamroam tiya. Di naman rata urian do naman kapso fari ni amatado to. Amno si katan nga naman wo apiakano maratam tiyaga. Ta ipi papianyo. Pangangarilawan ni Kristo amiendo unong dad naman. Ta naman katan nga si Jai kuaya wo kanyi mawakwak ni Yesu no tao do karawan. Amuri wo ta ichak may asyara na machirano do inawan ni Yesu ni mawakwak. Nani kawakwak ni Yesu tao do karawan. Uriwo di tato mangmuray do aktuktota. Ta pangurayan ta si Yes Kristo ni mawakwak no raraten ta kapiruan na rana mafiyay. Amuriwo di tato manguray do arapan ta siya tumitaso isya tataw ta. Tana akman susangwo nyarapan ta si Kristo no kakwam tiyaga. Ta tamo na niblisan si Jai kuaya. Tao masikaw di Yes Kristo atawam fayuranawo unong nadna. Tanyipi makarwan na ranawo adana ichichirawat na. So ikami minara na fayo.
o akmarana sangam mamiminuriya farina ni amataduto. Si Yesus Kristo am wuriwo tanyo ipachikaw puranaji amataduto. Mina kafosuyan na. Suta ichakma sanga ipigan ni amataduto wa mangiya mapanupso di manarali ataw di amataduto. Uya naman ipili mo nga chiri-chiri ngayam na ni panguren si Yesu ni amataduto. Ya mapanup yata na tao do karawan. Na di ni tao raratan no tao. So na turuan niya diyaman so na nauna milimuang niya do tao kanup dara na si amataduto. Lamlam suwi na yaman ni Kristo. Nanyi tufu yaman ang papagaji nyo. Naman akmay kataw-tawa ni amataduto manchinya jinyo so mamlish kamurana umanup si amataduto. Tauriwo ipachikaw na jinyo. Nanyi karilaw yatan ni amataduto. So na nitofuyan si Kristo abuso raratana ni malitso raratanta. Amuriwo tanyo ipachikaw ni Kristo abuatara na so raratando tangayina ni amataduto.